Готвачът Марио je fiktivni lik od TV serijete Prespav. Za razliku od toa, svi te recepti podgotveni ovde su realni i preporačani od restoran Equilibrium. Dobro jutro, dobar dan, dobroveče, drage moje kuharice i kuhare. Ovo je još jedna epizoda od Kujnete na Mario, a vi budite spremni za ušte jedno remek jelo. Za to remek jelo danas sa mnom je moj Tonči. On ili će da mi pomogne ili će da mi odmogne da go napravim. Zdravo na site i pozdrav do site što ne gledat. Jao, jako dobro. Kao da si rođen ispred kamerata. Ali to sad nije bitno. Kad si već rođen, onda moraš nešto i da jedeš. Jel tako, Tonči? Науката и иновациите напредна многу, ама се уште за човекот храната е како гориво. Ovo gorivo, naše jelo, otvara apetit svakome. Sada, pošto je moj gospodin malo specifičan, ja sam odabrao jedan izvrsni recept od moje te magične knjiga Volšebnite vkusovi na Equilibrium. Ja sam spreman kao profesionalac, a svega da go pripremim i Tonči. Evo sad ćemo staviti i ovo. Tako. Ja sam spreman, Tonči je spreman, vi ste spremni, pa da počnemo. Danas ćemo praviti teleći kotlet. Ali pazite, ovo nije običan kotlet, nego po specijalni recept. Za to normalno će ni treba teleško to meso, posle mladi kompir, ne morate mu proveravati ličnata karti. Onda imamo i čeri rajčicite, boranijata, crveni od kromit, a napravit ćemo i takozvani chimichurri sos. Каков сос? Tako se zove sos, Tonči, chimichurri. Dodajem i maslota od vitaminka. Evo. Znači, u blenderot dodajemo prvo masloto, onda rozmarin, pa origano, pa magdonos, malo crne soli i na kraju dodamo čili piperčinjata i sasvim malo sirćeta. I sve to blendiramo dok ne dobijemo sos. Eto, već smo pripremili naš chimichurri sos. Dobro, sad nije baš kao onaj pravi, ali bitno je da se čovjek trudi, jel tako? A sad da pređemo na glavno to jelo. Teleći kotlet. Evo ga. Njega ga moramo staviti na skaru da se opeče od dve te strane. Ali nemojte da ga mnogo pečete, jer ne treba da zagori pa da liči na čumur za skaru. Можем јас некако да помогнам? Naravno da možeš. Stavi malo maslac na tiganj, dodaj kompir i na kraju dodaj još ova zelenata boranijata. Чекај, значи млад путер, боранија... Ne, daj ja. Се шалам, Марио, се шалам, знам. Значи на путер се пропржува варениот компир и se Sad dodaj još zelenate boranijata. Boranija. Da se sve to samo malo pomješa i dobit ćemo fantastičan garnir uz ovaj naši teleći kotlet. Tonči, lako polako, mi smo sad pri samom kraju našeg današnjeg kuhanja na ovo remek jelo. Sad mu nedostaje samo onaj final touch. Aktiviraj se so Aktiv, bomboni so vitamin C i guarana za poveće energija. Od Vitaminka.
na tavata stavimo teleći od kotlet, ovako sa jedne strane. Onda sa druge strane dodamo mladi krompir, pripremljen na puteru. Onda između dodamo i malo boranije da izgleda bolje i zdravije. I na kraju dekoriramo još sa rajčicama. Čeri домати и днината на земјоделството. Sad za final touch, odozgo malo ćemo poprskati od ovaj naš chimichurri sos. Za teleškite kotleti vi je potrebno 200 grama teleškoto meso, nekoliko mladi barenite kompirići, nekoliko šeri domati, malkucka boranija, 1 crveni kromit, 50 grama maslo, ruzmarin, origano i McDonald's, malku crna sol, 2 čili piperčinja, malku ocet i malo putera. Da si zadovoljan, Tonči? Па кога ќе пробам ќе знам. Pa ajmo u restoranu, uzmi jela. Браво бе, Марио, бе, браво бе. Извини. Jao, pa što si učinio? Извини си изгорев. Što ću sad činiti? Jao, dodaj mi knjigu. Ајде, не мора сега да готвиш нешто, но ќе јадеме било што. Jao, presvjeti Buda, Šiva, Sveti Stevo Karapanđa, Jamie Oliver, Angelčo Arsovski, presvjeta kuharska knjigo. Reci mi što da činim, što da radim. Да одиш на психијатар, Марио. Bog! Dobar dan, Ekvilibriju. Jel mogu naručiti onaj vaši teleći kotlet? Jeste. Jao, baš ste divni, hvala vam. Сакаш да ми кажеш дека цело време можевме да нарачеме од еквилибриум место да готвиме? Moževme, Tonči, moževme, ali ja učim kuhati kao njih, a čovjek uči dok mu se ne smuči. Vidi ga. Izvrsno izgled. A možda i bolje od ono što sam ja pripremio ti prosuo. Добро, пред да пробам ќе го сликаш? Da, samo malo. И со кое вино го искомбинира јадењево? Ma možeš, sa šta god želiš. Ajde, jedi. Браво, Марио.